Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze irambuye muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu munsi wo kuwa mbere tariki enye Gicurasi 2026. Reka turebere hamwe uburyo ibintu byongeye gukomera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero karahotaka mu matwari ya M23 byongeye kugabwa na coalition. Turebere hamwe ibyihishe inyuma y'ibitero ndetse intego nyamukuru yabyo, hanyuma ariko na resultat victime abahitanwe n'ibi bitero bimaze kubamenyekana ko batari bake, ariko kandi inka z'abaturage zongeye kwicwa ku buryo bukomeye. Turerebera hamwe ibiri kuvugwa mu Minembwe, tugaruke muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye nka Karehe, tunagaruke muri no Kivu amakuru aturukayo arakomeye cyane. Turerebera hamwe amakuru aturuka ku muhanda Goma Butembo, ahangaha haraturuka amakuru akomeye cyane nshaka kubabwiraho. Ibitero bikomeje kugabwa n'abitwaje intwaro ku baturage. Turajyanukira ahitwa Irucuru, mbabwire amakuru aturukayo. Habaye igitero cy'abitwaje intwaro cyahitanye abantu. Ndaje mbabwire agace ibi bintu byabereyemo. Turanyarukira Warikare, hakomeje kugenda habonwa ibisasu bikomeye cyane. Abaturage barajya mu mirima yabo bagahura n'ibisasu. Mu minsi ishize twababwiye ko muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu hakusanyijwe ibisasu byari ibisigisigi n'ubundi by'intambara yabaye muri kariya gace. M23 irabitwika, ariko aho rwa guverinoma Kinshasa babitangaza bigamba ko ngo barashe ku ntwaro za M23. Hanyuma rero ahangaha muri Warikareho ikiri kuvugwa nuko ibyo bisasu biracyagaragara mu bice bigiye bitandukanye. Turaje turebera hamwe ahariho cyangwa se ibyari byo. Umugambi wa guverinoma y'u Burundi wo gutera u Rwanda ukomeje kwenyegezwa mu buryo bukomeye. N'aka kanya hari amakuru mashya asohotse bivuga ko Ububirigi bukomeje kugerageza gukongeza ikibatsi kugira ngo uyu mugambi ugerweho, ngo barashaka ko FDLR ifata ubutegetsi bubi na bwiza. Turashitse ibikomozeho, hanyuma ariko turarebera hamwe andi makuru ari kugarukwaho, ndetse urebye na makuru menshi agiye atandukanye. Turanyarukira mu Minembwe mu Bibogobogo, tubabwire ibyategetswe abanyamulenge kuyoboka leta ya Kinshasa cyangwa se bakicwa. Nuko ngo ibintu ni bibiri. Abanyaminembwe abo kubwo abanyamulenge hariya mu Bibogobogo n'ahandi barasabwa cyangwa se bategetswe kuyoboka guverinoma ya Kinshasa cyangwa se bakicwa. Ibi turaje tubigarukeho muri aya makuru. Hanyuma ntabwo arayo gusa, turebera hamwe ibitangazwa n'ihuriro Sivora RDC. Ni ihuriro ryashinzwe na Joseph Kabila. Ihuriro rero ryasubije witwa Julien Paluku wibasiriye Joseph Kabila. Rero turashe tubikomozeho tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Gatanu ku kandi rero turanyarukira mu makuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 ari we Bahati Musanga Erasto yakomeje gahunda yo kwegera abaturage ndetse no kuganira n'abaturage imbona nkubone, aho ku munsi w'ejo rwose mbona yari yitabiriye igikorwa cy'amasengesho cyabereye mu rusengero rwa Ensemble Chrétienne de Keshelo, aho yashishikarije abakristo kwimakaza ubumwe ndetse no kwirinda amacakubiri ayo ari yo yose. Muri uwo muhango kandi ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 bwanagaragaje ubufasha mu kubaka uru rusengero hagamijwe guteza imbere no gukomeza gushimangira uyu muryango w'abakristo. Birumvikana cyane. Hanyuma muri Ituri haravugwa habaye ubwicanyi bwahitanye abahema bagera kuri 300. Nuko ngo cyane cyane abagore n'abana nibo bibasiwe n'ubwo bwicanyi. Ndabona byakozwe n'igikorwa cyahuriyemo umutwe wa Kodeko ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC ziravugwa muri iki gikorwa. Rero ahitwa Ibasa niho byabereye, ni muri Jugu ndetse ni muri sheferi ya Bahema Bajele. Abaturage rero bavuga ko kugeza ubu generali wa FARDC ukorera imabanga yategetse Kodeko gukuraho cyangwa se kwica umuntu wese wagerageza kugera aho ubwo bwicanyi bwabereye, kugira ngo babanze bashyingure iyo mibiri yabishwe. Muri uko biteye ubwoba cyane, abaturage mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo baricwa umusubirizo. Nimyemerere rero nanzike n'aya makuru, duhere ku makuru y'ibitero byavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo byari bikomeye cyane ndetse byagize ingaruka zikomeye, byasize mu by'ukuri bihitanye abatagira ingano. Ni ibitero bya FARDC, ibitero by'ubugome kabisa, batitaye ku kuba barasinye mu Busuwisi. Nahoze mbona donc
yasabye ko biriya biganiro, donc murabizi ko mu minsi ishize ibiganiro byabereye mu Busuwisi ejo ni tariki 17, ibiganiro bya Doha byabereye mu Busuwisi kubera ikibazo cy'umutekano uri mu burasirazuba bwo hagati. Katari ubwo busabe yongeye kubugarura ivuga iti byaba byiza bitewe n'iki kibazo ko ibiganiro byaberaga inaha iwacu byashakirwa ahandi hantu, birashoboka ko byakomereza mu Busuwisi cyangwa se hakarebwa ahandi hantu hashobora kuba hari ituze n'umutekano, aho byabera umwuka mwiza nta kikango nta bwoba bw'umutekano. Birashoboka ko rero mu minsi ya vuba cyangwa se mu masaha make twabwira aho ibiganiro bya Doha bigomba kujya bibera mu buryo buhoraho. Hanyuma ubwo ni mu gihe ikibazo nyine cy'umutekano muri burasirazuba hagati giterwa n'intambara hagati ya Amerika ndetse na Irani ufatanyije na Israeli. Donc mu gihe icyo kibazo kigihari rero birumvikana ko Qatar yo yabayiretse mu buryo buri official kujya yakiriza inama zihuza AFC/M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa cyangwa se ibi biganiro, reka mbivuge gutyo. Hanyuma ni inkuru ikomeye cyane kandi mbi ibabaje, ubireba nawe ubwawe udafite umutima ukomeye rwose wababara. Ibintu ndi kubona FARDC yakoze ku munsi w'ejo, ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo tariki 3 Gicurasi hagana amasaha ya 7:30, donc habayeho gusubyamo. Byabanje ni ibitero byabanje mu masaha y'ijoro 7:30 z'igicuku. Ahagana amasaha ya 7:30 gutyo z'igicuku gishyira igitondo cyo ku munsi w'ejo nibwo ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, ubwo ni FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR, abacancuro nibwo n'abarundi nibwo batangije ibitero. Noneho ariko bikavugwa ko bakoze icyo nakwita ubucengezi mu mujyi wa Rushoga. Iyi Rushoga iherereye muri teritwari ya Masisi, ni hamwe mu hantu hari umugezi ukomeye cyane wajya gubuza coalition ubwo yakubitwaga inshuro na M23, bigatuma abasirikare benshi ba coalition bapfa kubera kubura uko bambuka umugezi wa Rushoga twababwiragaho. Hanyuma izi ngabo mu kwinjira muri Rushoga zishe ndetse zinakomeretsa amatungo, mu gihe mu by'ukuri iryo huriro ryagabye ibitero mu bice bitoye cyane Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo. Urebye amatungo uburyo bayatemaguye ni ibintu biteye intimba cyane. Ni nyuma y'uko ku munsi wo ku cyumweru izo ngabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa zari zagabye ibitero bikomeye cyane hakoreshejwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone za CH-4. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ihuriro Alliance Fleuve Congo nabuze mbona ryatangaje ko ku isaha ya 5:53 za ndetse na 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane twa Lumbishi twibasiwe ndetse n'umujyi wa Rutare wo muri teritwari ya Karehe 7:20 z'amanywa hagabwa ibitero bikomeye cyane. Ibi bisasu kandi byangije imitungo y'abaturage kandi bibubwo mu baturage bituma bamwe bava mu byabo barahunga. AFC M23 iri huriro rivuga ko ibikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kandi risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kwicwa biranakomeje, noneho beruriwe abatuye mu Minembwe by'umwihariko nibo iyi nkuru ireba. Abatuye i Murenge hariya mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi bari ku ruhande rwa Aduyi rwa Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na MRDV twirwaneho ngo n'u Rwanda niko kwa guverinoma Kinshasa ivuga. Abangaba baburiwe ko bagomba guhindukira bagahanga amaso guverinoma, kuko ngo nibidakorwa noneho ikigiye kubabaho ni ukujya bicwa nta kindi. Ubaye udashyigikiye guverinoma nta kindi ugomba kuba umaze hariya, ugomba kujya wicwa. Ni itegeko ryatanzwe cyangwa se n'amabwiriza yahawe abatuye hariya. Kuri iki cyumweru murabizi ko abanyamurenge batuye ahitwa i Murenge muri Bibogobogo donc babujijwe kujya mu materaniro
yo kuri iki cyumweru kubera ko hari habaye inama yari iteganyijwe y'intumwa za Kinshasa twa twabibabwiyeho. Noneho ni intumwa zari ziyobowe n'uwitwa Jacques Kongolo. Uyu Jacques Kongolo akuriye itsinda ry'abanyamurenge bakorana na guverinoma ya Kinshasa cyo kimwe na William Yakutumba. Uyu ni umuyobozi general autoproclamé wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ubwo ngubwo birumvikana bikavuga ko bari baherekejwe n'izindi convoy nyine zarimo abasirikare ba FARDC n'inyeshyamba za FDLR na Wazalendo. Ku isaha ya saa 5 abaturage bari bataramenya ibyo ari byo, ariko iyo nama yari yatangiye kuko ni inama bisa nkaho batari bategujwe yabatunguye. Nibwo izo ntumwa zakusanyirije abo baturage mu buryo butunguranye ahazwi nko kwa Mugwema. Ahangaha abaturage bahakusanyirijwe batari bategujwe, batazi intego y'iyo nama, batazi ngo byagenze bite biravaye birajyahe. Donc banje no gutekereza ko bagiye kwicwa hahandi bamwe basenga ya nyuma. Noneho imboni yacu iri muri Kivu y'Amajyepfo yatubwiye ko uwitwa Jacques Kongolo yagarutse ku magambo asa n'ayakomerekeje cyane abaturage batuye ahangaha mu Bibogobogo. Iyi ntumwa ya Kinshasa ni umunyamurenge, ariko akaba ari muri babare nyine nabitutugara. Ni umwe mu bantu nyine bari mu kwa Tshisekedi. Noneho yasubiyemo amagambo yavuzwe ubwo uyu Jacques Kongolo, amagambo yavuze yakomerekeje abaturage batuye mu Bibogobogo ahangaha n'ayangaya. Uyu yasubiyemo amagambo yavuzwe n'uriya mugabo, imboni yacu nyine yavuze amagambo yavuzwe n'uriya mugabo igira iti murabizi ko donc ahangaha ayo Jacques Kongolo yabwiraga abaturage, donc asa nk'uvugira Tshisekedi ati ndakeka ko kuva Kongo yabaho ari bwo bwa mbere muri aka gace hageze umujyanama. Ibi bivuze ko perezida abakunda kandi abitayeho nyuma yo kuva hano. Ati bivuze ko perezida abakunda kandi abitayeho nyuma yo kuva hano, nabazaniye amahoro, muzatembere mujye Ibaraka, mujye Uvira ndetse n'ahandi. Wababuzaga amahoro nguyu turi kumwe, Yakutumba ari hano. Iyo ntumwa ya Kinshasa kandi Jacques Kongolo yavuze ko ngo yaburiye abanyamurenge ko nibatayoboka leta ya Kinshasa bizarangira bishwe bose. Nuko utayoboka Kinshasa babona ushyigikiye umwanzi urahita wicwa. Ati kandi kindi muyoboke leta ya Kinshasa, muyoboke leta. Ati leta ni umubyeyi kandi nimutayoboka leta muzapfa mushire, muzapfira hamwe. Ati muzapfa mwese, amoko ku isi arapfa agashira, mwe muri bande twirwaneho tuzayirasa kugeza bashize. Uyu ni Jacques Kongolo. Nyuma y'iki kiganiro Kongolo yahaye abaturage, yarabahaye umwanya wo kubaza ibibazo, ariko baraceceka. Ibyatumye ababaza ati ko mutavuga, mwaceceka ariko muravuga, kandi nimutavuga turakoresha inkoni. Mpaye nka data ni umudictator. Jacques Kongolo yari yarakaye cyane ati nimutavuga iyo mitima yanyu ibyo mubitsemo, kuba mbabwira ko mugomba gushyigikira Kinshasa leta mukaba mutabyumva, ndagira ngo bamenyeshe ko nimutabikora muzicwa. Hanyuma iki gitekerezo mbageshejeho muracyumva mute, nimugire icyo muvuga. Abaturage baryumaho ati turakoresha inkoni. Reka turebe. Nyuma yaho Kongolo avugiye, General Yakutumba ukuriye Wazalendo muri Uvira nawe yafashe umwanya aravuga, ariko avuguruza ibyo mugenzi we Jacques Kongolo yari yavuze. Yakutumba yagize ati ndahera ku ijambo Kongolo yavuze ko amahoro abonetse mwajya guhaha Ibaraka ndetse na Bukavu. Ati ndahera ku ijambo Kongolo avuze ko amahoro abonetse mwajya guhaha Baraka ndetse na Uvira. Ati icyo arabeshye, sinjye wabafungiranye, sinjye ugomba kubaha uburenganzira bwo kujya Uvira cyangwa se Ibaraka. Iyi ni inama yo gufatiramo imyanzuro ikomeye nk'iyo, igihe ntabwo nemeranya nawe. Uvira ni ikindi kintu, rero mwitonde. Hayi nka data abantu bavuze bate se, abumvisha inkuru bavuze bate se
si bya binavuga ngo Uvira ni y'u Burundi ukaba niba Yakutumba avuga ati nta burenganzira afite bwo gutanga go ahead ngo mugende mujye Uvira nacyo kibashijweho. Ariko kandi nyuma yaho bamwe mu baturage bongeye guhabwa umwanya kugira ngo bagire icyo batangaza. Umwe muri bo agira ati ntibitangaje wowe Kongolo wazanye na Yakutumba waradusenyeye, watwitse amazu yacu yose, inka zacu zose zaranyazwe ndetse n'abashumba bacu barapfuye, byose Yakutumba niwe ubiri inyuma. Amahoro uvuga utuzaniye nayahe? Umuturage yashize amanga aramubaza ati aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uburi bwiye. Ati ko watwiciye inka, watwiciye byose, ibintu byose byakorewe aha ngaha, watwiciye abashumba, watwiciye abavandimwe, ibi byose byari byishwe inyuma na William Yakutumba. We Kongolo tubwire amahoro utuzaniye nayahe? Ati keretse niba Yakutumba agarura inka zose yadutwaye cyangwa abashumba bose yishe akaba yabagaruye, kandi twemera ko hano mu karere ka Bibagobogo tugoswe na FRDC n'ingabo z'u Burundi, kutubwira amahoro mu gihe murimo kwica abavandimwe bacu bari mu minembwe ijoro n'amanywa, ibi tubona ko ari ibinyoma. Uyu muturage rwose yari yihaze. Ni inama kandi yarangiye itagize icyo igeraho, ariko Kongolo we yahise akomereza ibaraka. Iyi nama yabaye mu gihe amakuru atugeraho avuga ko nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'abanyamulenge hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kenya na Canada hashyizwe igitutu kuri leta ya Kinshasa. Ibi byatumye ngo yitabaza bamwe mu banyamulenge basanzwe bakorana nayo, aho yabahaye misiyo yo kujya mu Burundi bagategura imyigaragambyo. Ku ya mbere Gicurasi 2023 nibwo Kongolo, Beatrice Kisaro ndetse n'abandi bari mu mugambi wo gutegura imyigaragambyo bageze i Burundi, aho bagombaga gutegeka impunzi ziri muri icyo gihugu gushima ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Kinshasa, bakanamagana u Rwanda. Reka tubibutse ko ako karere aka gace ka Bibagobogo kagenzurwa n'ingabo z'u Burundi FGNB, FRDC, ingabo za Kongo na Wazalendo, aho zigoteye abaturage hagati. Ntawe inyegambo aravuga bati uwitsamura ntawumubwira ngo urakire, ahubwo aricwa. Nibyo ngibyo. Hanyuma iri tegeko rya Kongolo abaturage babwiwe muraryumva mute? Dutanga ibitekerezo. Kudashyigikira leta ukicwa, kudashyigikira umwicanyi ukicwa. Ese abaturage baremera kubikora cyangwa baraho abanyeshuri b'Inyange bakorewe jenoside banze kwivangura? Reka tusangira ibitekerezo. Hanyuma mu by'ukuri reka turebere hamwe indi nkuru y'igitero gikomeye yaturutse ku muhanda Goma, iri kuvugwa ku muhanda Goma Bukavu, Goma Butembo, ni muri Nokivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo abantu babiri bapfuye mu gitero cyagabwe ku modoka zitwara abagenzi ku muhanda Goma Butembo. Babiri bishwe, umwe arakomereka bikomeye kuri uyu munsi w'ejo. Ni igitero cyagabwe ku modoka zitwara abagenzi mu rugendo ku muhanda uva Goma ujya Butembo mu gace ka parike ya Virunga. Ibi byabereye ahitwa Mayamoto, ni hafi ya Rwindi. Ni ku muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko izo modoka zari zivuye Goma zerekeza i Butembo zagabweho igitero n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Ahagana saa 4 z'igitondo nibwo ibyo bintu byabaye. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abagenzi babiri bapfuye, umushoferi umwe yakomeretse bikomeye arashwe. Abagenzi benshi bambuwe ibintu byabo barashimutwa, birimo amafaranga, telefone n'ibindi by'agaciro. Abagenzi bafashwe bugwate amasaha agera kuri 20 ndetse nyuma baza kurekurwa bakomeza urugendo rwabo. Umushoferi ubwo ariko babarekuye batahamara amasa. Umushoferi mu by'ukuri wakomeretse yahise yajyanwa kwa muganga ikanyabayonga kugira ngo yitabweho. Ibitero bikomeje kwiyongera. Iki ni igitero cya kenshi kibaye kuri uyu muhanda w'ingenzi, ni umuhanda route nationale, route principale. Ubujura bwitwaje intwaro ku mihanda iva Goma yerekeza mu bindi bice bukomeje kwiyongera. Hagati ya Kiwanja na Kanyabayonga, cyane cyane mu gace ka Busendo, naho byarahabereye hashimuswa abantu, byateye ubwoba bukomeye abaturage, ndetse ubwo birumvikana bafite ubwoba bwo gukoresha uwo muhanda. Abacuruzi n'abatwara abantu n'ibintu hagati ya Goma na Butembo na Beni, ubwoba ni bwose baribaza niba baza guhindura icyerekezo, ibintu byabayobeye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru kandi Irucuru
haba igitero cy'abitwaje intwaro bateze umutego cyangwa se ambushi ku modoka zitwara abagenzi ku muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga. Birakomeye cyane, biteye ubwoba cyane ibiri kubera muri ibi bice. Ahangaha muri parike ya Virunga noneho ibintu birakomeye cyane. Hanyuma muri Rucuru hari uburyo navanze ibintu ahangaha. Umuhanda Goma Butembo, aha niho hagabwe cyangwa se hagabwe igitero ku modoka zitwara abagenzi, umwe arakomereka, babiri baricwa. Hanyuma Irucuru ho amakuru aturukayo aravuga ko hatezwe ambushi nanone imodoka. Murumva ko biteye ubwoba cyane. Hari ambushi yatezwe imodoka yakoraga urugendo hano ku muhanda mu bice bya Kanyabayonga. Hanyuma hari umugambi ukomeye cyane tumaze iminsi tubabwira, ndetse hari gutegurwa cyangwa se hari gutangwa n'ibikoresho bizifashishwa muri uwo mugambi, aho bigaragara ko ari umugambi ntakuka, nubwo nje mbona bitoroshye ko u Rwanda rwagabweho igitero n'u Burundi. Gusa ari umugambi u Burundi buvugwamo, bukavugwamo n'igihugu cya Tanzania. Ku munsi w'ejo Perezida Kagame yasuye iki gihugu aganira na Perezida w'iki gihugu Dr. ariwe Samia Suluhu Hassan ku mikoranire hagati y'ibihugu byombi n'imibanire. Ndetse iki gihugu cya Afurika y'Epfo nacyo kikavugwa muri uyu mugambi, cyari gifite n'ingabo muri SADC murabyuka zarwanyaga M23. Hanyuma hakavuga igihugu cya Angola cyatangiye ari nk'umuhuza, dore ko Angola hari nubwo rwose byigize gutekerezwa ko yatanga ingabo zikajya kuba nk'aba mediateri mu bice wenda impande zombi zitarimo zitagenzura. Ariko igihugu cya Kongo birumvikana, ndetse na FDLR ni umugambi wavuzwe ko uhedinzwe n'igihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga ko rwose Ububirigi bwamaze no gutanga drone zigera ku 5,000, zimwe zaremejwe nyine ko drone 5,000 zigomba guherezwa Burundi. Bivuga ko ejo izigera kuri 500 za deployinzwe hariya, n'ibindi bikoresho byigezweho ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura. Noneho aya makuru yaravuzwe, aza kurikira imyitozo imaze iminsi ikorerwa mu kibira y'imbonera kure ndetse n'abanyarwanda bo muri za FDLR na za FLN n'abagize P5 bihurije hamwe nyine n'ubundi ngo batera u Rwanda. Ariko n'imyitozo bakoreshwaga n'abantu ngo b'uruhu rwera, bivugwa ko ari Abarundi, bivugwa ko ari Ababirigi. Bamwe rero baje no koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, bari hariya mu Bijombo n'ahandi hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira ndetse na Fizi, aho bashaka guca inzira muri Preda Rusizi bagarwana na M23 bakayirukana muri biriya bibaya, ubundi bakabona uko batera u Rwanda. N'amakuru yo gutera u Rwanda Ububirigi buvugwa ko buyoboye iyo gahunda. Ariko ejo bundi Maxime Privo ni minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'abanyamahanga w'Ububirigi yabiteye twasa aravuga ati oya, ntago iyo gahunda ihari, ntago ibyo bintu ari bizima, ntabwo ari ukuri guhari, ahubwo noneho abatangaza ibi bintu nabashaka kwenyegeza umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Ububirigi. Ariko nawe ntigeze atanga gihamya cyuko iyo gahunda idahari. Igihari ni iki? Amakuru atugeraho ngo Ububirigi bwongeye guhamagara donc Buruseli yongeye guhamagara Bujumbura iti ko mudakomeza gutyaza umugambi, ko tubona mwakonje bimeze bite. Ndetse abenshi bakabihera bavuga bati umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Bati ni gute Ububirigi bureba igihugu nk'u Burundi bukagishyira ku isonga ry'umugambi wo gutera u Rwanda, buza u Rwanda uburyo ruhagaze mu bijyanye n'igisirikare. Ahangaha umugambi Ububirigi bufite mu by'ukuri ngo barashaka gufasha FDLR gufata ubutegetsi. Noneho ngo FDLR donc murabizi ko FDLR ishaka gufata ubutegetsi igakuraho ubutegetsi buriho. Rero ngo Ububirigi urashaka gufasha FDLR gufata ubwo ubutegetsi, hanyuma donc ubutegetsi bw'u Rwanda bukavaho. Ububirigi ngo bufite Perezida Kagame umujinya kuko ngo yahumuye Abanyarwanda amaso, bituma banga kuba ibikoresho byabwo.
birumvikana cyane rero bati niba mwaranze kuba abacakara bacu tugomba kugira gute kubakandamiza. Ibi bintu rero kandi ngo Tanzania nayo ibiri inyuma, gusa ntabwo barabyinjiramo neza, nibyo bari kubanza kuko hari ibyo bagomba kubanza kuverifiya akareba niba koko atari ukwishuka kugira ngo bafashe Uburundi cyangwa se bafatanye Uburundi muri uyu mugambi. None ko Tanzania ishyaka Chama cha Mapinduzi umubano rifitanye na CNDD-FDD ni umubano wimbitse. Hanyuma hari amakuru tugira avuga ko uwitwa Colonel Nsabimana, uyu nguyu Colonel Nsabimana ni Umurundi wari uyoboye urugamba muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rw'u Burundi. Uyu ku munsi w'ejo ngo yarusimbutse urupfu, ndetse ni ibitero bikomeye yagabweho ejo bya drone. Bivuga ko M23 ishaka kuba yagize ni murambabarira Colonel Nsabimana wa M23 yasimbutse urupfu mu bitero bikomeye twababwiye byagabwe ku munsi w'ejo mu gace ko muri Kivu y'Amajyepfo ka Lumbishi muri teritwari ya Karehe. Ni drone yarashe inshuro nyinshi muri defense ya M23 ahitwa Lumbishi, nyuma yuko yari imaze amasaha iri ku mugenda runono ayikwepa muri defense, irashe iraswata ntiyamufata. Nuko ngo aka kanya twakabe turi kuririmba inkuru mbi nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, Ret Colonel Wiringoma, ariko Imana yakinze akaboko Colonel Nsabimana, Imana yamutabaye. Nsabimana batamuzi n'umwe mu bantu bakunze kuganiriza abaturage cyane mu bice M23 yabohoye, akabahumuriza, akababwira ko byose bigishoboka kandi ko amahoro agomba kurangwa aho abaturage babarizwa mu bice bya M23 yagiye bohora. Hanyuma reka mbashimire cyane gukurikirana aya makuru cyangwa se kuba natwe muri izo updates. Makuru ari imbere turabagezaho ni byinshi bigezweho n'ubundi ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no mu karere birumvikana. Yes, iyi ni Ibakwe Media TV, njye ndi Fagika Yinamura, mbibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.